Mahalo soi fu fa Tala Fou se fa poponga le nei o Tala Fou le radio Samoa mai Ausetalia. Ua whaeloa le whainga malo ni Samoa leste se puafuanga e fausia ni a o ngā amata fou se lau i lalo se tau mawhainga le stete whaalau tele lau unanga ia o ngā amata. O lea tau mawhainga wa fuafua e whaaluai le fitu lau wanu suriwa miliona fausia i whalea o ngā ia e fuafua te tala le lua awhelua fitu. O vaenga e whaatutu wai ia o ngā le a whiriwhiri lava le whainga malo e fuai se suenga o lo o whanga solo. Wa ta ua le nei whaatatau sa universita ua le la asanga nga i le saunia o amanoa taua o onga mo a inga umo le stete. Whai mai le minister a onga Bruka o lo o kiliba i le malo se tasi o ana folfolanga sa whailoa i le taimi o whainga palota. Wa whaopopa pela o whai o no fuanga i sini wa fia le asbestos ma o se tūlanga wa maita wina le a aveo se whaafita auli tele mo le a ai a meise o le ua wa ai le wha umi o le wha mamaina o no fuanga fia a o lo whaopopa pela o whai o vaenga fia. Wa mai le EPA po le Environment Protection Authority o se supermarket e Audi le isi no fuanga o wha maunia le a fia se a onga le Katoriko no fuanga mo ta alonga ma se awara savali e la tane i se train station o isi no fuanga ia ua wha o popo i le lisi tele sa ia i le vai asu taruai. Wha mawina wo o atu leo wha i o nei no fuanga i le fast food maltasi ma lo wha o peo no whai asu enga i nisi no fuanga o lo ono maua hua i le asbestos ia ma o le aso o le aso se fulu lavo Januari lena mo i wha mawina i no fuanga a fia ma whai mai ai lo ma enga. Wai mei se lau luas fulu isi no fuanga na sa idia re fui muri whai ungo le vai aso lo whataria i ungo ia enga. O a fianga o le asbestos pe a mana baina le tangata e ono afu ai ngase e peo le kānesa o le mama. E eise ri o lo tau sa idia ono lo tinga ina se whatu o lo le whare mai wheta ua ina na whao lima iei lea tangata se supermarket i le tu se sifo sini. Au le afa le ono le whewhena nawhina ulu whale eise ri i le supermarket i Blacktown ma tau fia i se tangata whai ngā ruenga ina ua tamu whai anga i ese mai mal whale o loa ai le itongina lana whatau. Wheta ua ina na ia una ia le tangata whai ngā ruenga e ono su whatau sanga le matua pa ua ianga i tua maa fia lo na ulu se i turou. Anga i ese mai ri rea mai le whale o loa, ma na muri wa ia o anga i lungo se train i Schofields, ai na tonga whitia le tangata whai ngā ruenga ma a veatu le whare mai o lo iei pea i se tūlanga tinga ina. E se furu rima tausanga le abata avale malana pase se to tolu e o atu le matutu o le isi le se furu rua tausanga a ua pueina leo le mahe o tūringa na whai e tu i se sifo sini i se ta avale ngau i o le BMW. Whai mai leo le to wha leo wai lalo le lato wa inga le te minei, a o tūringa na whai le te o le sefuru tasi le pōle sto nai, si ria marei tūlale umi. Tau ma whai leo e tau whiri ta avale Rooty Hill, a ele i manuia ma wha ua wai pia tūringa se ia o ina maua i Blacktown. Whai mai o lato wa tau fia to o tōlua ri, sefuru ono, sefuru lima, ma sefuru tausanga, ma le tamaita i sefuru ono tausanga le matua. E le se tasi na a fia i tūringa, ma o lo o whai anei enga. Ma le tala muli, e to atasi se li iwa maliu e pe o na whaeroa mai enga, ma li poti mai leo le vai asanei, ina ua la vea se taavale e se tasi o whaetua ni usa walese. O le taavale a le ri e pe o na taa ua na anga i ese mai ma le awala, ma o mia i se la au i Spring Drive i Kalandina, i le whaetu leo le Riverina Region, po o le te o le se fulu tasi le tau le sto na ina te nei. Ua whaelua mai e le o mawhai o na whaelua ina le tangata ua fia e na maliwa i lawa i lea no fuanga o lo o whaatino neisu enga leo i whaamatalanga widi idi o lea whaalawe a mawhai a fo i le ripote e tu ina atu le coroner o se tasi le nei o whaafita auri ua adia e mai le nei fo i wai tau o le soifuanga i le tele o taavale a fia i lungo awala ma maadiri wai ave taavale ma pasese ia ma watu ina mai pea le whautuanga leo ina ia mata lai e mai se fo i le toi amtaina o a onga le whanau le nei tausanga. Tala ia le radio Samoa walau whaafunga mai le nei fo ia songofua whaasoi fua ia.